Namakuru mashyira tugeze muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu namakuru n'ubundi ko mishikenda atigise ibitangaza amakuru bitandukanye ni kuri amasaha y'igicamutse kuri uyu wa gatatu tariki ya gatanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 namakuru yihutirwa cyane yaturutse ku kibuga cy'imirwano ni hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nari kubera imirwano ikomeye cyane ko mishikenda isakiranya ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'igiswe cy'igihugu cya Kongo FARDC none hari ibintu birongiye bisubiye irodubi nyuma yuko umutwe wa M23 wari wahagaritse imirwano guhera ku itariki ya kane z'uku kwezi kwa kabiri kizamagingo y'ibintu byongeye kuzamba mu buryo bukomeye cyane ni hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu gace kari muri teritwari ya Karihe by'umwihariko hariya nahitwa Inyabibwe kuzamagingo ro hamaze kuba habira ikorwa bikomeye cyane n'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC zongeye kuharasira ro abasirikare benshi cyane babarirwa mu magana b'umutwe wa M23 n'abasirikare mu by'ukuri barakomeshigenda basatira ibice by'itandukanye bya hariya muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko birimo umugi wa Bukavu ndetse akazamo kibuga cy'indege cya Kavumu kizamagingo rukomeshigenda bitangazwa ko muri aya makuru komeshigenda atugiraho abasirikare bakomeye bo muri uyu mutwe wa M23 ngo babaze kwa n'ubundi baburira ubuzima muri uru rugamba ruve rutoroshye rwitabajwe muri ro indege za CH4B ni indege za drone by'umwihariko zitagira abapilote kizamagingo ya komeshigenda zikoreshwa muri uru rugamba rukomeye cyane komeshigenda rubera ku butaka bwa kiragiwe cya Kongo ni indege kandi komeshigenda zifashishwa mu gihe n'ubundi indege za Sukhoi 25 kizamagingo zari kugaragara ku rugamba nyuma yuko imwe muzo leta Kongo yakoreshaga yafatiwe mu kibuga cy'indege cya hariya mu mugi wa Goma kaza kurangira rero n'ubundi kuzamagingo ya indege imwe isigaye ni komishigenda yirindwa ko yajyanwa ku rugamba kugira ngo itaza kuba rero iraswa n'ibisasu karundura by'izingabo z'umutwe wa M23 inambaro yamaze kuba rero ihindura isura ku butaka bwa kiragigo cya Kongo nyuma yuko n'ubundi ingabo z'igihugu cya Afrika y'Epfo kuzamagingo ya komishigenda ziri koroza ndetse SADC nayo komishigenda itegura imipango mibisha ikomishigenda by'umwihariko igaragaza ko hariya mu mujyi wa Goma nawo wagiye kuba hakongera kubera isibaniro mu buryo bukomeye cyane biro byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane ku butaka bwa kiragiwe cya Kongo haragaragara ko by'umwihariko intambara ishobora kuba n'ubundi yakongera kugaruka muri uriya mujyi wa Goma kuzamagingo komishigenda ugaragaramo abasirikare b'umuryango wa SADC ndetse bamaze kuba abasaba kuba bakurwa ku butaka bwara mu mujyi wa Goma bakimererwa inzira na leta y'u Rwanda ariko bwatangaza ko badashobora kuba n'ubundi baca inzira y'u Rwanda bitewe n'uko ngo bishobora kuba byatuma basuzugurwa ndetse bakanafotorwa amafoto ndetse n'amavideo ngo bigaragara nk'abasirikare n'ubundi batsindiwe ku rugamba ibyo bakomeshigenda basaba umutwe wa M23 ko wafungura ikibuga cy'indege rero uyu mutwe wa M23 nawo ukaba warakomeshigenda by'umwihariko utangaza ko bidashoboka kuzamagingo rero bikabikomeshenda bitangazwa ko hagiye kuba hakoreshwa imbaraga z'umurengera kugira ngo by'umwihariko uru rugamba rubashe kuba n'ubundi rwakongera gusubira irudubi nuko bize kuba n'ubundi birangira izingabo z'igihugu cya Kongo zonge kwa rero zakwigarura uriya mugi wa Kongo bikomeshenda bigaragara ko rero no mu mugambi izingabo z'uyu muryango wa SADC bafite kuzamagingo ya ari umugambi ugamije kuba rero by'umwihariko bakongera kwisubiza uriya mugi wa Goma baherutse kwamburwa n'ingabo z'umutwe wa M23 hariya ku bwa kiragiwe cya Kongo mu mirwano ikomeye cyane yatangiye guhera ku itariki ya 20 izakura kwezi kwa mbere twasoje 2025 izamagingo y'ibintu bikomeshigenda bizamba mu buryo bukomeye cyane hariya mu ntara Kivu y'Amajyepfo aho rero kuzamagingo ya ahitwa Inyabibwe muri teritwari ya Karihe nkuko mbikubwiye hamaze kuba n'ubundi harasirwa abasirikare benshi cyane bo mu ngabo z'uyu mutwe wa M23 by'umwihariko bari bakomeshigenda abakora ibikorwa byo kwegira ibice byitandukanye by'imigi birimo umugi wa Bukavu ndetse nuriya cyangwa se na kira kibuga cy'indege cya Kavumu nacyo cyari gikomeshigenda igikoreshwa cyane by'umwihariko mu bikorwa byo kugenda hazanwa umusada w'ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC n'ubundi ni bitwaro ndetse n'abasirikari bashya n'ubundi agomba kuba baza gufasha abagenzi ba muri uru rugamba rutoroshye komeshigenda rubera ku butaka bwa kiragiwe cya Kongo nibyishiro bikomeshigenda bigaruka kuri amasaha byose komeshigenda tubagezeho gatanu kuri gatanu biciye anga kuri IKG News TV ni channel by'umwihariko izajya ikugezaho update ndetse amakuru yose by'umwihariko bakomeshigenda agaruka ku butaka bwa kira gihugu cya Kongo ndetse amakuru maremare cyangwa se n'inkuru ngufiya by'umwihariko bitewe nuko amakuru atugezaho aba angana ariko tukakugezaho muri ako kanya akitugeraho no mpamvu tugusaba kuba watwirika ko turi kumwe tukajya tubana gatatu kuri gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye nago bigoye no kureba ngo munsi ya video urabona hano arakabuto kumwe rukanditseho akajambo subscribe ni mu ruhande rw'iburyo akongako gakandeho rero ubu
ubundi kandi no kukazogera ubundi gihe cyose tuzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najye ubasha kuba wakibona mu bambere ndetse kandi turushaho no kujya tubana 5 kuri 5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukeye n'amaze gukanda subscribe twayikaze n'ubundi mu makuru yacu cyangwa se mu makuru arambuye turi buze kuba tukugezaho mu kanya akari imbere tugusobanura uko byifashe hariya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na hariya muri Nyabibwe.